trenan kali ini ya teman-teman. Si kamu nih kak? Si kandeng kan? Engki si kandeng. Oh. Anyar. Ya pernah kan nih kak? Pakun. Sekasa lain di noreng nih kak? Kamu dur. Iyo tak. Benten si ano? Si Pakualam yota. Ada apa? Bangun dim guys, kasihan. Mager gi capo. Selabu. Beli masak selabu cok benih. Untuk anu tadi. Untuk lapangan jangan khawatir guys. Petepak bakun. Petepak guys. Toko. Mungkin besok ya berkait. Busak yang kotor kan aja. Capek deh. Mak ega ada sepi narah de iro arah penak kana. Bu. Mama. Oh iya. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dunia Sara. Salam sampai bulu, sampai mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.